Telah terjadi laka di Kuala Makmur, tepatnya di dekat kantor Satifik Negaraya. Nyo bi hantar kala nyo kejadian bekas dua meter. Apa ni? Rumah. Tupik dua meter. Ya biasa ni kau kala ni kejadian. Oh, panen nak pegat lama. Lẹ như cứ có hắn này cái nó con này thì hắn này bợ con này à ô nó gì đây mà em hai đua không